Hari ini kita melihat hadis ke-139 di bawah tajuk Allah menerima taubat setiap masa. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahul Muslim. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menghulurkan tangannya. Maksud menghulur tangan ni ialah rahmat. Allah Taala membukakan pintu taubat dia. Tu jangan kita kata menghulur tangan ni ialah menghulur seperti mana sifat manusia, kan? Jadi laisa kamisli syai'. Maksudnya menghulur tangan ni ialah bersedia menerima taubat ataupun membukakan pintu keampunan. Maksud menerima taubat atau membukakan pintu keampunan pada waktu malam agar orang yang melakukan kejahatan pada waktu siang bertaubat. Tengok atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang buat melakukan kejahatan kemungkaran pada waktu siangnya, lalu Allah Taala menghulurkan, membukakan pintu taubatnya, membukakan rahmat dia pada waktu malam, supaya orang yang berdosa ingat, hendaklah dia bertaubat pada waktu malam. Dan Allah menghulurkan tangannya, iaitu bersedia menerima taubat ataupun membukakan pintu ampunnya pada waktu siang bagi orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam untuk bertaubat sehingga matahari terbit daripada barat. Begitulah setiap hari. Pintu keampunan bagi orang yang melakukan kejahatan pada waktu siang, Allah Ta'ala bukakan pintu taubat dia, pintu keampunan pada waktu malam. Siapa yang melakukan kejahatan kemungkaran pada waktu malam, Allah Ta'ala membukakan pintu keampunan dia, pintu taubat dia pada waktu siang, supaya orang yang berdosa ingat, pintu taubat ini sentiasa terbuka, seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pintu taubatnya seluas langit dan bumi. Pintu taubat Allah Taala seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi siapa orang yang bertaubat, kecuali dalam dua keadaan saja taubat tak boleh diterima. Taubat seorang itu akan ditolak. Pertama, apabila nyawa dah sampai ke kerongkongan. Itu satu. Dia berdoa pun, dia minta ampun, tak akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila matahari terbit terbit daripada barat ke timur. Sekarang ni timur ke barat. Apabila matahari terbit pada arah yang berlainan, maka pada waktu itu semua pintu-pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu berlakunya hari kiamat, ketika mana matahari terbit daripada barat ke timur, semua orang akan menyesal yang tidak ada berkesudahan. Sebab apa? Pintu-pintu taubat Allah Ta'ala telah ditutup pada waktu itu, walaupun mereka hidup selepas daripada itu. Lepas tu ada kehidupan lagi, sebelum turunnya Dajjal. Dajjal ada lagi, tapi pintu taubat tu telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan, bersegeralah, wasari'u ila maghfirah, dalam mencari keampunan, yang mana pintunya seluas langit dan bumi. Sekarang ni masih lagi disediakan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dengan sebab itu, kalau kita minta ampun, kita buat kesalahan, janganlah kita rasa
maknanya tak ada keampunan. Allah Ta'ala punya rahmat besar, maka mohonlah keampunan kepada dia. Walau sebesar mana pun dosa kita, orang yang membunuh hampir 100 orang, ketika mana dia bertaubat, Allah Ta'ala beri ampun kepada dia. Jadi dengan sebab itu, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala memberkati. Insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-140, doa solat fajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wallahu min wara'ihim muhit, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah wa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la tushmit a'daihim bidaihim waj'alil qur'ana al-azim shifaihim wa dawaihim fa'anal alilu antal mudawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.